kufa kwake Ahabu. Moabu wakawaasi Israeli, naye Ahazi akanguka katika dirisha la chumba chake orofani katika Samaria. Akaugua, akatuma wajumbe, akawambia, enendeni mkaulize kwa Baal-zebub, mungu wa Ekron, kwamba nitapona ugonjwa huu. Lakini malaika wa Bwana akamwambia Eliya Mtishbi, ondoka uende ukaonane na wale wajumbe walotoka kwa mfalme wa Samaria, ukawambie, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli hata mnakwenda kuuliza kwa Baal-zebubu? Kwa nini? Kwa mungu wa Ekron. We, acha kutafuta musada kwa waganga wa kienyeji. Acha amelaniwa mtegemeaye mwanadamu. Acha kutafuta msada kwa miungu ya kigeni. Acha kulisababisha mpaka mfalme wa Samaria kafa. Acha, 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 acha. Oh, oh, oh. Acha, acha, acha. Acha mambo ya siri kuwauliza wenye mwili. Acha kutafuta majibu wa miungu ya dunia hii. Halinganishwi, halinganishwi, halinganishwi na miungu ya dunia hii. Halinganishwi, 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 halinganishwi. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Hakuna, usichanganye mambo. Nafasi ya Mungu ni ya Mungu pekee. Usimlinganishe Mungu na wanadamu. Wanadamu wana uganga lakini hawana mamlaka. Mwenye mamlaka ni Mungu pekee. Ukitaka kujua kuwa Mungu alinganishwi, kamuulize Shetani, aliangushwa chini. Halinganishwi, halinganishwi, halinganishwi. We, acha kutafuta musada kwa waganga wa kienyeji. Acha amelaniwa mtegemeaye mwanadamu. Acha kutafuta msada kwa miungu ya kigeni. Acha kulisababisha mpaka mfalme wa Samaria kafa. Acha, 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 acha. Oh, oh, oh. Acha, 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 acha mambo ya siri kuwauliza wenye mwili. Acha kutafuta majibu wa miungu ya dunia hii. Halinganishwi, halinganishwi, halinganishwi na miungu ya dunia hii. Halinganishwi, 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 halinganishwi.